buriya hariya abari abanyeshuri barimo banyura ni ku muhanda wa kaburimbo. Ubu ni indabo natemye nzitiza hano. Ubaha ku ruhande niho twahoze duhinga tugiye gutera ibijumba. Manuki hano gutya forodi. Ishyiramo agatege mfate video y'iminota mike. Ubaha ni ku ruhande inyuma y'igikoni. Abaha murabona ko imigozi nari ntangiye nyishyiramo nuko mwampamagaye. Urazunguruka yopfo hose. Sa n'unyura hano haruguru gutya. Kugira ngo twihutishe. Aha niho twasenye inzu. Ejo aya masinde tuzayasanza kugira ngo anyure mu izuba. Nane anyure mu imvura. Aha ni haruguru hateye ibiti by'indimu bitatu. Ubu iyi niyo poto twafatiyeho amashanyarazi. Iyo ihinda ni mashini. Hari Afrodis ahagaze niho mu rubibi. Umuhanda murabona ko ari ku muhanda. Arera mutakuri hari za botiki imbere zacu buki. Aha ni mu rubibi rumanuka. Iyi ni imashini isekura imyumbati tubibikanyije. Ibi ni ibiraro kariya ni kakazi. Aha ni inyuma. Iki ni ikimboteri cy'ifumbire. Aha hose tunenda kuhatera ibijumba ni imigozi twaburaga. Iyi ni ipoto ijya twashinze y'amashanyarazi. Izi ni ingozi twateye zigiye gukomera tuzinyanyagiza umurima wose. Murabona ko zazitanye n'amateke. No mu gipango yavuze ko hajyamo. Reka manze nibura mfate inzu nyene mfati y'igice. Naho imbere y'aya matafari hose dufite bije yo kuhahinga. Hose tukatera imyaka nk'uko kugira ngo bize bitworohera igihe imvura yaguye kugaburira amata.